sekali Tuhan. Kawite aja paling majangen.
Besar itu maunya. Umum Kediri sautin namunnya nak jegega. Om Swastiastu. Aduh, gitu nak Pak Bu. Ya nado tak memuji sautin nak dan luka pedidi yang dini tunang yang hijau nih. Beli ayang. Ayam, aduh, ken tolen berak, gede gitu. Weh, ujang itu tuh, mai. Bolan su. Boleh tuh nih, tolen nak rami. Wah, ken maksudnya tuh. Siapa nak malu Om Swastiastu Bu? Gitu kek. Om Swastiastu Bu. Woi! Om Swastiastu. Ternyata segan lah tenggat orang lapang diri yo. Tadi gitu? Orang Om Swastiastu gamang nyautan. Gamang lagi nyanyi. Om Swastiastu. Dah nutilah itu pam gitu. Dah nih tadi senak gitu. Beli oleh tunik hijau kan kayak beli ya marah mana? Marah bangun.
Weh, petengah ini. Aku kerja semalam sayang. Kan gadang jadinya aku. Oh, kerja apa sayang? Kepo. Hah? Kerja bikin gempa susulan. Jangan nak dibilang-bilang sayang. Jo. Kerja kene. Kene apa? Apa tuh? Kene. Kene apa? Sing tawang sayang aku janine. Bujang. Aku janine nak dadi kene. Apa? Maklar tanah. Iya. Alias calon. Calon. Weh beli. Dah disenya di maklar tanah gitu. Ujang sing. Dan anak kayak gitu. Ujang sing. Beli. Yang dah di maklar tanah tuh nak bisa bahaya no. Bahayane dijodoh. Nak kene ngadap tanah tuh nak sing dah dibeli. Ujang sing. Ye. Kenapa Aku kan bahaya? membantu prinsip ekonominya. Dari mananya itu beli? Ya, nah dona keuangan bis. Aku bantu dengan menjual tanah. Ah, gitu. Ben? Jak apa jak orang persyarat ngejak maya bawa pasti payu. Oh gitu. Gitu. Beli. Nah lu, Dan bang yang ngomong Tuh. malu. pasti saya kaya sana. Eh, Mimi, mau joget, mau saya kaya Jelek dan orang. kondi. Sabun apa kau kaya? Sabun lekeboy. Lep boy. Lekeboy. Mani kena nah ganti sabun nah. Apa angon yang? Lo lipok nah. Apa? Lo lipok nah. Weh, jangan jangan gitu. Apa? Jorok-jorok gitu. Jijan jorok, weh. Bapak pejabat nih, aduh. Weh, sabun lo beli pok. Oh, Kan gitu maksud. sabun lo beli pok malu ngomong lo lipok. Gitu, Ben. Beli. Beli sayang nggak yang beli? Sayang. Nama bos sayang Rayu nak yang pak. Duh, jak konyol nak wah. Kan ngerayu jadi nih. Oh, mensing beli ngerayu tuh penabuhan ganteng-ganteng tuh jemak yangnya. Jangan kan ganteng deh. Ye, sing nawang mantan yang apa itu tuh? Suruh takon. Nah, enggak aja nih. Ngerayu Ayah. kok ngerayu. Iya. Pasti bapakmu jualan bakso ya. Nya orang. Wah, nih. Bapak yang PNS. Atau asing dagang bakso. Gitu sing nak Ikan. Kok tahu gitu pada. Oh, kok tahu? Nah, ulang bempok ulang. Sayang. Kok tahu? Pada. Kone, ada nama takon kita kok tahu gitu. Kone jawab nih. Sayang kok pasti bapakmu jualan bakso ya. Kok tahu malu? Oh, malu Jok gitu. lu malu. Nah, dan kenyata beli. Sayang. Iya. Pasti bapakmu jualan bakso ya. Kok tahu beli? Ini bentalnya dua. Terus gitu. Banyak tuh. Bo. Apa Bin? Sayang. Aduh. Andai kan kamu seperti gong yang ketik di sana. Nah lu. Nah, terus engke maksud itu? Aku kan selalu mengkempur-kempurkan kamu. Wah! Mesti kempur-kempur, Ben. Pergi. Pergi. Beli busan. Pergi. Weh, cak. Beli busan tuh nak dadi sing belinya ngadep-ngadep tanah gitu nah Dina. Sing tadi. Oh, Ayo kenapa? tadi. Man ngomong-ngomong jadi ini nyenulah tanah ini sing ada apa nih? Nyen lah. Nah lu berpikir malu dek. Sajan. Ih, beli yang malu ingat. Ani ngelah tanah nih, oh, cewek no. Nenek sing yo. Nenek sing. Cuit gitu. Ada. Kita bo. Body na to. Gitu. Kendo. Jet nongging. Bin. Nyonya na keting. Gue cocok tuh. Pur. Itu kan orang pur gir kan. Ikan. Nyak beli tanah nih mana beli? Man, beli Masaut nih tuh dah.
Ada melayu bio kamu ada. Woi. Leng panaknya. Bapak, nyak tuh beli. Beli tanah. Oh, tapi ada syarat utama tuh beli. Apa bersyaratnya? Syarat yang paling utama tuh beli tuh harus nganten aja ninglah tanah. Mimi. Oh, nyak beli. Nganten. Emangnya kamu mau di dua? Sebenarnya saya tidak mau. Nah, nyak. Payu. Dan orang gitu. Jit nging. Duh. Hah? Jangan disinggung lagi pasti mau. Nyak, berarti deal nah. Deal. Deal. Jadi gelone ngal pembeli deh. Nah, gelunin pendek. Ngalik. Tekan apa? Tuh, ge. Iya. Aduh main nak ge. Jangan itu tuh ge. Atas mana nih kalau beha? Wih, pergi kicit bedek. Apaan ngomong dong bibih bejit nah. Megane pasu. Toleh beli. Mantap. Body aduhan. Meme. Oh, beli. Silah. Weh. Weh. Belang. Oh, toleh nak pantat aduhai. Nyonyo gede. Ayah. Nyong ikan. Toleh. Nah. Belangnya dong, belang. Aduh, tuh beli deh. Tuh boleh nak ayo. Sakit dong kan dadang nih. Sakit dan yang goreng goyang terlalu gitu. Jangan nanti nih konean nih. Aduh. Mana bempok, kone bempok. Aduh, ikut dadang nih. Oh, beli boleh tak beli? Aduh, apa nih? Cewek mantap. Keken tuh. Weh dong. Adek. Ujang main. Wah, kan bangko. Sabar nak malu Dan nih sabar. mako kan bona. Aduh sakit bang kiampu. Nesan. Kadene kepetang lagu mi di Kediri nih. Tuh kacamata kelas nah dong. Nganggo sing kacamata sana dong menemani. Nih. Bong. Meme hulap saja mata nadong nih. Aduh. Dat. Kelas sopleana nih asano. Jenang mana? Iya. Payu kalau ada mandi tanah dadong main nak nganter jadi. Yo. Coba, Pak. Kok dia busan lagi nganter nih si Payu. Merojak kemudian bangko polon dah dong. Bibi, mesti ngomong. Jangan tadi sih. Wih, dojak ngawalek dadong gitu nah. Ada. Kan? Perlu sanggup sabun lu lipok nih. Apa mau langgo? Bang mana boleh pembangun bon. Sing, kita sing nak sain neng dadong nganggo sabun lo lipok. Nya aja dong lo lipok dong. Nyak kene kan jangan nunggu nak jeger, nak mulai tetap jeger. Ya bersama. Mai pak. Pak enak. Pak Jen mana bendek? Calon kurenan nih, kuning nyak busan. Bung di tanah bung. Tadi buang. Weh, nak kita sing nih donya ngawak-ngawak ngomong nah. Dadong kene-kene nak seniman pidani. Seni. Senap ninggalin. Seniman. Dadong nak pidan dadi penari. Dong apa weh? Wih, beli tadi saya nak gitu. Aduh bang. Ye. Polon. Wih, Mati polone. main dadong aduh. Lejo, sarjana. Mama weh, bang itu peman. Saja
yang awak di belakang panggung nah sakit bang cang tendang kene nih. Oh, tenang enak. Wes santap malu. Dadong kene nak dadi penari joget. Joget apa dong? Joget tadi joget sih namang joget liu nak ngibingin tuh. Oh, Nanti unyu lelaki para lelaki nak demen ngajak dadong. Lelaki apa lelakut? Lelaki. lelakut nyanseng. Sen. Nak kengken mai milu ajak dadong mai bangun tipis. Mai Gus. Nah. Sen. Wih, cara apa kan ini? Weh, Nening dong pananya. awak dadong masa jangan tuh. Sing gitu pening, donen walek dadong gitu. Engken. Nak liu pidan lelaki ngubarin dadong sing gitu. Hah? Tapi jani di giliran dadong subuh tua onyu subuh nganten. Dadena dadong terpaksa menjomblo malu gitu. Sing laku adaan tuh. Sing bukan sing laku. Man? Telat memilih adantu. Sing tak jadi dadong ngigel kan nak dadi joget nah. Nya inggal. Oh, ngigel dadi joget. Nah, dadi mas ngabo gelongan sing ngabo nih. Ngabo? Nenek. Aduh anta gelungan nak gitu nyanyi nah bola basket. anta gelongan nonton. Oh sakit. Nih, bang ben kepat nih ngigel dan ngigel. Lagi jauh su. Neng dini kan nah. Siapa yang gitu? Ah dadi nak sarang. Weh, ding dini kan ben gaya apa? Ini. Nak ulang ditu menja kadal sakit nak nakes ngibengin nyanyi. Yang ngibing kene, ja. Yes, nya nawang nya hot. Kena atas malu. Nah, nanya nawang benar ya. Gisi, nah gisi. Nih, san. Dong, melang gulungnya nah dong itu dong. Ya. Nih, kejar mati sembeli. Oh, ngerti ya kalian punya yo mati itu kan langsung tanam di tanah. Gendengin jebas penapa ganteng. Aduh, nih jak hijau. Tadi saya mencolok itu. Dan tegak malu dek, tegak balik dah dong adek. Beli dijatuh. Ini negak wan, ada dong. Saya tak mau saya nak ngigel. Aing, wan ya. Aduh. Kita kan ngigel joget tak? Beli. Yang beb. Kita toleh nak ngigel joget na dadong. Ada. Sing mo benak ini nih. Aduh, ribet jangan meneh. Jangan sokok. Yang ibeng nih. Ayo, ronda 1.
Dong dal con nên chịu gaman bỏ pun lah siap. Dia nak dek. Weh pak ibu nak gitu susunan itu. Jual sap nih. Ngerti nak dek hamil satu. Mati dong mati menjalan jom menjalan. Weh ketong dong. Nenek sing dah bangun. Diolas dot ulung bang lemon mati. Oh nak gitu. Medang dong. Yang ye. Bawa pula sidangan je ni bang itu ya dah. Ulung. Bang tu bang mati. Tadi saya mati. Nam dah langsung udang sing itu kan san mati. Ngerehannya nyan. Urege polon. Mai dong. Bangun dong. Aduh. Bangun. Aduh. Bangun lah. Bangun. Jadi kencang ni nak dong nak. Dong. Tarik nafas nanti dong. Bangun yuk. Tarik nafas dong. Keluarkan dari pantat. Entah sore nak. Hidang datang bangun hidang. Nih. Baik, saya jadi dong baik. Bo, tak lu bayu eh. Min bungkat ya. Bo tak. Sina. Kok kene ngerago jak siksa di panggung. Aduh nak ngorahan nang sok nak mulo seken. Ujang mana hamil satu ngaro. Latih nemen ngaret gitu buat lemon eh. Saya kita liu dah dong lah kesibukan. Mau gapi yang kanan. Golongan anak pintar Indonesia. Ayo bung, kabang. Apa dan kabang? Kabang, teman gapi ya. Sing, kita pening. Luang saja ke dadong dong. Dong. Keke. Dong. Di joman joget gitu dong tolene adon ni berama bale dadong di sini dengan kamu. Nih nak kira deman kok ngang nih. Adek nggak boleh ya nonton kayak gitu. Bang, supaya balik nawang nak artis di nih. Nggak boleh nonton tuh di sini rekam di rumah boleh. Jangan gitu mana di sini nah. Adik gitu di. Dong, Tumben lucu jelemonin no. Sekarang ajak latihan sing pesembunyi. Jadi tiba-tiba lucu. Keken nak benah na sing ajak sing jadi bidu udah dancing kita. Dua sama-sama ada. aduh. Sing nah. Kan serban ya. Keken ada nak ada jak pede ajak dadong ni. Dong, tinggal malu menyenyang Balas aku. dendam itu ternyata wisana gitu. Sing balas dendam sing ada unduk kita. Sot, nak, bang yang ngomong malu. Keken Aku busan keneng dadong busan sining dengan kaman gitu. Hah? goyang. Apa goyang? Gitu sen joget dong. Joget tuh ada pakem yang
benar dong. Benar sebut gitu, goyang depan belakang mantap. Boleh, lucu mantap gen. Tuh ni mau balik, saya malu dah dong. Wow, gede no. Nih, Tengah le. Mai ini Pak Ibini dadang mai guys. Di- Bang pang ide pes. dong, Gede kena mana? dong. Kau pak penakin bu lah siapa je. Ni je mendap. Di sana gitu, dong. Dah dong masuk penjara. Aduh, dong ayang tuh lagi gitu dong. Lang diam. Sebenarnya aku udah cedek nih, kulo nahan gitu nya. Hujan kedek. Nih bandingan satu aja mau nenek, ulang sing bisa aja dua katanya kalah raga bener. Nah, tinggal malu dong. Keken. Busan tuh gitu, saya pakai meneh bener. Keken nih nak gitu mau balik di YouTube. Kalau YouTube lu mana? Dong. Itu balik di YouTube. Jangan. Joget aneh bener tuh ada pakem agam kanan, Agam kiri, depan belakang maknya, sih gitu. Gitu sih. Goyang itu cuman kanan dan kiri dogen. Mana depan belakang tuh ada anak pemanasan. Len dong. Engken. Lennya pokok lo. Sing kayaknya yang misalnya nak depan belakang, masa nak depan boleh. Sing tadi kena penjara, masuk penjara. Mentak mesin Nak sing gitu nak dong demen nak masuk penjara mana sih gratis apa-apa mayahan sih gitu Udah benar nih. kilong dah. Ah, Itu nah banyak orang beli sing jauh ya. sini dulu. Joki itu, dong. Nah ada undang-undang itu kena penjara, masuk penjara. Ada dong yang missing ikut. Maju, belakang, gitu tuh tadi sih. Benar maju. Di jadi kena ada joget kena pasar. Takone nih seluruh warga nih ada depok joget kena pasar, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik dan kawan-kawan semua. Kawan-kawan bungut menurut. Ada bapak pejabat nih. Nah, andi ya. I'm sorry to say that, Bapak. Walaupun dadong kini dua nak ngerti dong bahasa Inggris. Jelas ngerti wak mahasiswa dong. Duh, rahan ini ada mahasiswa. Kini ini nah ning nah. Engken dong. Dadong nih kan nak sing berpendidikan. Gitu. Masuk ke nak sing lapis lah biaya pidanto buyuta. Hah? Dadong sing nawang apa? Juat maju, mundur, depan, belakang. Oke, kan tepuk dadong yang jani nih cara cening-cening nih ben alet-alet. Niki kayak baju ungu kayak kan beryoga kayak Aing nyempratekan tadi. Ya. gitu malah penjani pendidikan nih nak cerik-cerik nih pelajari yang benar. Baik itu seni tari, musik atau yang lainnya. Harus nawang kebenahkan pelih. Dadong dan nak tua kan nak ngikut-ngikutin dogen. Ya begitu adik-adik, dengar pesan dari Dadong. Saya pemapalah YouTube. YouTube ada anak kita tulisan sih gitu. Saya pemapalah YouTube dua anu gitu kan pembalih usah generasi mudanya untuk para ibu-ibu, bapak-bapak. Jika ada nanti anaknya terus bermain YouTube saja, Ya terus kan, bermain jangan dilarang. Nah, pakai apa sih gitu dah dena? Sing pernah boleh dikasih anaknya Pak Bu. Kalau nak jaga bedek selain kesehatan, dia juga moralnya akan terganggu, apalagi melihat joget-joget seperti itu. Tepuk tangan Bang ya. Ajan selek ini saya ada tepuk tangan nih. Subuh nenak gamang kan nyoba balik ngerti kensing aja mati gendeng aku dini. Dengengnya mati nih. Tuh subuh angkat aja dadong sana. Ikan jadi skenario. Sing menak malu ngemang amanat malu kejap. Nah amanat. Subuh lantas gitu ada apa joget-joget gitu tuh jangan ditiru. Raga jadi generasi. Dilaksanakan. Yes, aku kena dana gitu tuh nih. Jangan ditiru. Benar. Tuh subah. Ini saya dong nak ngansap banyak terus potong-potong kan. Doh tiruannya nggih. Tawang harus benahkan pelih. Jadilah pelaku sejarah, jangan hanya menjadi penonton sejarah gitu.
Gitu. Jani ada pejoget curug itu duduk tiru ada undang-undang peajegan undang-undang dojak kuala Bantenin di Saraswati ganyan gitu. Sebenarnya gitu nyan. Jawab lah Bu, amah aja dah dominya. Niki Bapak para pejabat jangan dulu main HP Pak. Saya di sini pentas. Iya Pak. Iya. Dari sinilah kita belajar untuk menghargai orang berbicara. Gue langsung silap-silap. Pak. Mohon maaf nanti Pak, jangan saya digerebek di belakang ya. Niki nak sekedar hiburan begitu. Nggih nikahnya ibu-ibu bapak-bapak nikah pebesan dadang ben uang dina kan nak dadang makan panggil lek sang suratmo nih. Pang tersampaikan kan unak-unak dadang Gitu. Oh, do untuk para pengibing nih terutama do kene ngenyen ladenin lah joget-joget gitu tuh ngibing dengan pakem yang benar do milu maju depan mundur lagi. Oke, sing tadi pakai tonyan. Gitu kenenyan. Oh nah, nih untuk para kru janger nih khususnya SMA 1 Kediri tepuk tangan dulu buat Bakta ya. Wih. Oh gitu. Ada kepala sekolahnya di sini ya. Pangnya nawangnya yang banget kene sertifikat penyenau. Buat amat. Buat. Nah dadong jadi nak sing mengharap gitu apa nak ikhlas dadong dinding ayah. Punya Bang Bis cang gimana? Gitu apa? Bener sih harapan gitu. Sing benar apa? Itu urusan belakang padanya nih. Segitu kene kan ke gaya. Sing. Oh sing. Kang Ujang jadi menjanji mai. Menjanji mai memeriahkan tabanan fiesta. Fiesta nih ke udah di nih. Weh, Yang alu. kedua, Cerita nih. Kayak skenario soalnya kan. Sad nih, lo skenario irago megarapan. Dia oleh kulit oleh nak lempar penari janger bos sakit nih. Oh, bos sakit nah main nak ngadan megarapan jadi. Lanan, Subah bangun aja kelak-kelek kan. Andas busan malu kacau dadong nu manyile do di jauh busan bu Kacau kenapa ganteng? Hijau dong nggak kacau dong. Oh nah, ngalen nak main jadi. Nggih, durusan tukang tabuh dia nak makan pamit yang benjang ke kampus nih kis. Hari Minggu benjang nggih. Hari Senin dia ke kampus nih. Lanjut.